يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان والروح من الحماد. يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان والروح من pergi berjuang. Ayo maju serba serbu. Sebelum kita yang menang, walau darah menetes di medan perang demi agama. Maju, maju, maju. Sorban beraksi walau panas terik matahari, berjuta kali bela NKRI, bagiku itu harga mati. Berjuta kali membela bagiku itu harga mati. Hari esok adalah milik kita, asalkan sering selalu berjaya. Ulama
Lebih cepat lagi. Lebih semangat. Sekali lagi. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang terakhir dalam rangka ulang tahun Pondok Pesantren Nurul Quran.